Omurungi yabare ejini program ya Youth Vibe wabwana omunyeto aha natambura kandi aine bikutushemeza munonga abasize kuba nayekora Gita ye na niyo kwihamu 10 ntwenda ngo tumanye Gita nateraho byeshongoroki already tumwina home program atugambire nabinji ebyakozire omuri Gita seba amazina agomba kweto Nwazamaga rugo mazina nabanyeta Yohana Eden Gita yawe ukajikorota ukajitungota Gita jimpankari abantine sente zo kubasa kugura Gita original ntine sente zo kugura nkasoro ya mtwara 10 ati nyona aramant kanko atejambia nzo mushakanze kutemesha tin kore Gita. Oh wow, that's wonderful. Menda kumanya ngo na nebyo babasa kuzomushaka bateme batunje Gita aha tugambere munyeto ryo koryo nakureba program ya Youth Vibes wazomushaka akuzomushaka ati ndonde chiti ndateme nteme muri mampango muri mampango neche chiti chimpache eshe biregero huwa ichurugu ati mfuno bwa apply mutera mu busemari ndonde ishuburo zanje nzitamu tamusupaguru nzikwatisamu ati harigamo Gita ati kuza kujya batinsanga nibeta go wire nizo string za Gita so as in wires the original ni wires zemiriro ya pichini nzaba amagaraje bakwa bine wires zikuzire ziba kuyo mukurachi ati babunguza nkarukumira 10 nza nzingurira wonde gahanwe atarigamo Vibe. Oh wow, okay. Aha, notera ho byeshongoroke akadongo kamwe ntura akadongo kamwe Vibe kidandari so iwe nokora ho bizicya kutera wa nechi dandari kitera wa kadongo kamwe njitera gospel njitera byona so nabasa kusamplinga mukateka cyaho tubaze ture Tikyanguhi nako kujya ngo bene bwira kabene kanturize birohozo okay umuntu akoze nkuraba munani ndera Gita yanjye bakunshekera Omurero murungi ninjano rebe menyeto kwe basize kubane yokora sente ombuntu buce munonga reka tusample nje terebe Gita nakikora ata I'm actually enjoying Ndijobanija nembozi no kimanya tibya kurwana tibya kuyomba yomba niza mazima nkushomese rigenda omuntu bambo ine kweyeza baba norebe nsegeri nkamadara buryo muwene cyakora ngo yeyiheyo konka abantu be kwatira urugambo nebanza byazamuna no bukora kashagwe njota kubasa kweyamba baba no manyango yo muntu omwe gezaho no muntu kuza kukuyamba shangine kintu cyoteyereho tawita fare omusinjo otandike ebyo kurwanagana n'ebintu byengambo byetantari musigazo takwenda kukorera igenda enseje ne kwata squeeze amazima garigo waza kushanga ukaburwa munezo kugorera ndazi kandi abana bakwegomba bakazoko okimanye wa mutweka nazara yazara kano okimanye nkenda kushoma kureberwa no kugurirwa ebijwaro kanjitere njigambe soru nyankore imanye sendongo ya Gita ninyo wanyu wisingiro ngarama bukango wito kwene yo nkuzarwa ebyenugu ebyorugambo obyetantaro kore cyona cyo kureba munywanu wanje wayebesaho webare munonga nakugambire ngo ha program never Vibe yonka iwo so sebo aha ejini kadongo kamu so ni kadongo kamu ni kadongo kamu konka no rebera inka band ni kadongo kamu so ni myanya cyo yo kutera wiro bwinje yo kucera kutera mu music yawe nako kubasa kutunga 10 awiro bwinje imbanje ya muhanda abukubona wari nyine band yo kutija nyine group kuri no nyine ngekibere cyo kutereramu kabe twino bwiye butu kutera mukanyo ni buri zoba kubukushesha ni bushesha nyine uruyimba rusya kubukutaho ni butaho nyine uruyimba rusya yadeze mutinga ziri kodinje mu studio konkanyo umwe abakunsaza bwabanyeta baga bwabo buceho ngaho mbutera bamba mu cebiri mu bamba mu cyo mutwaro mu bamba mu nete mutwaro eta so abakwabine ngo pata bakwa umutoza hinta kwebata kunyeta na hanfu so makanisa uko ninze ntera gospel amahanda aho warukumira 10 nyeti kugaya kasente kugira ngo mu mukacece kasanga bwasheshaje nagura Gita ya urigene tagiye yembijana ningo umuntu akagiguzire kashikinda mu mukanye kingirine umuntu wakwasa kujya tinyo nyine yo Gita y'amasanyazi kanje kutemu waranshange ati so nyimuka kasheshe mitamwe ngito nantine ngito etogize ngito yetogize nzwara nigine
kandi nguturi turwasirana tuziyasirana abo omunyeto ryoko nabasa kuba nagira ati nyonyine talent yanje konka bandebe bataha amahanda nintambuze bigere ndi Gita yanje so ubwo munyeto ryoko iwe no mugambera ki munyeto abaryoko amazima garugo ine kubana amanyangu omurumugona garabe nahura nakakaza nagubasa nore mirimo tekushana nabako babayo mu makanisa nore mpamwe abashabira mu nababuriza atso tujyo mu mirimo tukubana tukoranka buri joba akwa buri joba no teko kubana ukora kandi atukora abo takoze none no kuryemere nonda kuriya kandi kwenda gukora kandi wota riri nofu exactly ati njye wano ndamagara ine gukora none kuryemere kandi mire tokagiye utagikorera so wano mango ryo mubizi bija ushebe nicyo waremera so ebyo byeshongoro byawe no bihandika no how do you do it no korote byeshongoro byawe na production yawe ya music yawe ya kadongo kamo nimbe handika no bihandika ati washaye byeshongoro bingahe 18 iwe kore umuntu w'amani munonga mazima garugo nabwo ruhanga so ino muntu nyuma rukupushinga kafutamo ninga just no cheko rankiwe ati nyewe nkanyo go kumbuga wambuga naha cyo kimanisa ngo ninye wabwo natari yo ndijo kujya nguvuze ngo ariyo promoter mwana ariyo mugiga ariyo kunanta musente kandi kunoje ngo ariyo mugiga nanta musente ne Gita kuri teenage kuri no mu studio zamani kuri nakoze videos nyingi konka no kujya ngo atkunteriye Giteji ntiye Giteji nagikoramo audio nato audio njina ka radio memory card ntiye Giteji nakoramo audio y'emitwaro 20 so ninsobera no kuza gukora video bakireba so omurgeje Gita yawe na no gukorana no kutambara hamhanda ogire cyo gasire mukiwa ngo munyeto no nice cyukutahiza no kora muci ekindi gukora munyoyi kureba atampani mbambarizeho ibintu nkabishatu nimbazo kujya ngo mbanze mfuneho mere cyo kubanza funa gatera vibe ndire nyigusi exactly kandi ikintu cya kabiri nasanga hariyo nkaho ayize view nasanga kempani nkeje mbagigunde cyeshatu njigure ecyakashatu ecyakashatu mbasa kufuna makasento sangane nabanyine ngo mutwaro kakibo mwe banyatanga kabaga nateraho mutwaro nimbasa kuryaho siringi nkenkumiza nje nkina ishtakuri cyo mu kijungu nasanga mbakiguza make nkiryaho atosanga nabika onka singiza kakakaga ninga shomwe nkumuyitana nsteka karayini kanje kesimu akona twaro munsha abasaze bensha bona bote ko bese binzi bakanyiro muri imbarom abakusiba batakwenda gukora imyeto ariyo katakwenda gukora ate basiga naziya wansaze bakampa mu cyaro 10 nasi umutwaro gwanje gwandongo yanje angunoze leta nende ngo bakona nayo bagitwara